Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani naromba Mwenyezi Mungu ke Maislamu etumunga birawndo. Romba Mwenyezi Mungu ke wa Komoro bahanwa liongo wa harma rehma na amani. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kana morti mizetu muinu rifunge na yasa inshallah. Uskwa leo olihonga si harma vumzi rinikana miadi rihonda nao harma ze page za hatu no harma page ya chaîne libre de Comore. Ramba 10h30 saa 9:30 za hunu Ulaya wa ima ngasine wajibu ya enregistrer video iribe heo harumaze page hautahari hunde mawasiliano mema wa Komori mbajailia washinde wadunge mirongozi kaungarjo ya mbabanu na utahasamaha ena ndongo kaungarjo za mbabanu zija hauziro au zijanai rekeziwa bayo tezaten asina madambili handaru rijoze ndabanu ya madea handani de base naval yanzao ya hansi wa harmalesi wala hatula la maore ikaongi lotoni mobililizi wa administration la ya Mfaransa rizijuao madea vili de ambassade yanzao yainstalewa ya ambassade ya Rusi yanzo yainstalewa uharimwa ensi hatu ya Komoro izo sisi rifikirio izo sisi rionao kimwana mkomoro yokiri madea rarunga mjobirili ambabi ukusu manzishi au makali mana yaona yanzi kwa harmwa page za media zinji za husu lejera la hatu lejera la hangu nazaliwa la mahame hawandisa baznavali kaonga nzao ya hansi wa harimales wala hatu la maore wazungu wa mbangwanzo wafanya sharia wa hense baznavali yo maore amande hilirjuwao serikali ya hatu ikaondo watawalia ensi wakati rolongunu zika watawalia ensi wakati rolongunu amfikiri hama kwa jashinda wa jonesa ukayabanule si wala maure ngwalita hao ukayanga rishi yao ndongozi nji ngarishi yao makalima menji zarendeha na zatu rendeha wa ima sisi izorithibitishao ndo kayabanu ngoni mweza nongweka wela de muridozi fanya ndo utsansaua wandu wajue ukaya eze nongozandisa mzunguoi enga sina nongo hindini rafungiana naye ikaoze nongo hizo mkiniha zirite harmatabu au mkiniha zirizingamanye nko abo holi si wala maore lirengwa hanzi ya ikao kastiza haki ngarizijuao uskwa leo wa decide ukaya mwanzao we hensi base naval o harimale si wa hilo ikao ngarijuao fasiri ya behewa la kijeshi le hanswa o harima bavu ilonga libirili yao bavu ritsansa wambabi rihundu vanunga sineze akoro zinorambao akoro za defense za hatu ne mzunguwe ikaoze akoru hizo zisinyewa na 1978 le mois de novembre 1978 ni waziri mguna mrehemu alimbujaye ikawa ndi akawaziri wa habari za bonzea wakati huo ija itini wa mvu en 1987 le mois d'avril 1987 itini wa mvu ni indusha mbao convention kawe kaujera en force irudie njeze nukutwa za saya amade répression de fraude douanière amade administration mutuelle aide à l'administration mutuelle ya hatune mzungu nongoza formation za administration sha ikau kuendelea uharima base ya ze accord na coopération accord cadre ya défense ya hatu et accord cadre chinois de la défense hatu en cas d'agression e kayanga bonsi ya roha ije iragrese au yekae komorinji ya mbalbala iladhimu wapare ya mzungu ya jea ya wasaidie militairement hamba wa kijeshi aunge opande wa huswe bazi hiyo yoke jaladhimu holiho ze akorizo kasti suspendu ke jaladhimu zishangazwa Komori iladhimu tu d'abord wandu wazieze akoru hizo ukaya ngwabirili yawe hawa ya hatu ngwabirili yawe bahari ya hatu
mengoni mweze nungweka wazitaha mengoni mweze nungweka wazitaha lukaya wajue wa traverse espace aérien ya Komori militairement wajue wa transite uharima ya ardhi ya Komori neze marchandise za hao areka ya mizinga areka ya marchandise za nzao zitransite zile Faransa zitransite Komori zende harma tsindwa jine yo mengoni mweze nungweka wazitaha ilize accord cadre hizo za head defense zifanyihe. Donc garjua ka yunu sujet sensible, garjua ka ya ritsansa uwari hundu zinji, karana ujua ikawe na manamkomori wanzo ya tsaheza ngo hizo, c'est simple, ndo sonda harmo journal officiel ya 1978 ya Faransa vanu ngujo hunda za accord hizo pia za hezensi ya mbao les états arabes. Les accords ya heze états arabes. Ngujo jua yele, ngujo parsaze accord za Komori hizo. Donc ula udoza ambaye hali inu vanu hanza wanduwa hashirishane. Donc wange abo karna ujua wanduikao ngwao nensi ya hatu rawabira rawalio rawajoka hanza waje rambe kartu hanza base navale ye hansi wa Maore kabu bien sûr quand hansi wa Maore avonge nge tout prene Komore kanga hanza weje fa déstabilisation amade helie docteur wa hatu sanjani azeleza nanzo je fa déstabilisation Komore avonga ukaribu wasaidie déstabilisation joka hanze fa Komore au lieu ya uri protege hamande heliza hamba au harma cadre harmaze accord cadre changwa ngwaje honso yabo anka ya bukaya wandu waje wa wala kandongo za hatuna okasukiri waje wasindi destabilisation ije haraka ho maswani hatu. Donc karna ujua wana wa Komori wasoma wakati lonuo wasoma ze akorizo wajua ze akorizo efasira ze akorizo mwanadamu ikao haviole ardhi ya Komori hajinstale uharumai ardhi ya Komori hanzia ikao kasi za haki ikao ngarijua ukaya mengoni mweze nongo za hansi mtukufu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi au prison d'abord ya tahaye demilitation et délimitation ya hemiano entre ya he Komori ne Mozambique entre ya he Komori ne Bushin ikaonge ne plan croquis hata he plan croquis ya ukaya ebano ardhi ya hangu ndai ikawa haitaho Nations Unies. Donc abora nzi haitaho Nations Unies abo ha denonce ukayanga mwanadamu tso ya jakanse harma ardhi ya hangu hanze tso haki. Donc uzomengo mwanza ngo kanga zimtabisha ule o harma narambe voilà yonde vérité. Donc abange yabo hautaha wandu wake wadhu kena ukiri wajuhe autorite mkomori raulio rayakaya rawanzo yaje yambe ukaya karitu hanze bazina valio ya hansiwa sachant que ngabo accord tazinu ikauze accord zinu ngaziruhusuo rahaka zija suspendewa rahaka zirenonce ngaziruhusuo mzungu ya traverser espace aérien, c'est-à-dire les avions za hezankodu karitu vumbo avions za chaze avions za majeshi zibire uharmoe hawaya hatu au ekange na mizinganzo ya ihulize nsi au ya ihulize wandu ngujojwa ya jaye hensi Komori ijusize Komori yendeo mahala hula yome ngoni mweze longozi liyo harmoe akoriyo nguna ende uharmoe journal officiel ya Faransa ya mbao JOFR 78 ya buwe ngujo hundaze akor za heze eta araba heze akor cadre za he defense ya hatu ne mzungu ngiyo yap zenongozo zidetayelo yap ya sinya akor hiyo marehemu waziri mzamani alimrujai ikawa ndiye akawaziri wa heze habari za ndani za bonze en 1978 wakati huo. Donc abonge yabo karana ujua rambe ukaya ngariremao ye base navale yinu itifanywa Maore sachant que voilà derrière ngabo accord ikawaze accord hizo ngaziruhusuo wanduanzo we hanse bazio ngaziruhusuo waje hontiju na mizinga ya hao wabalie zila avions za hao zitraversensi ya hatu. Donc abange yabo yonde ndongo mimi niwo nao ya ukaya haina autorite au haina mwana mkomori kako linga ranzao rambe ukayanga riremao zenogozinu bahi ganzao za akorizo handani wala wandu walio maintenance ya hatu wazireno sekatu watahensi wafanya accord defense
ya hauna tindo jine abondo wakati wajujo ambe ukakartuanza bazina vali hantwa hunu shangari ziyora ambe kartuanza ya hantwa hunu na abo ngena ruhusa ya njie na amfikiri hamabo kabatsi logiki ko harmaze ngo zombili yonde helinele wao ne bien sûr ngari tukiwao ne heli lesi wala hatula maore la occuper wa ne mzungu baishe vanu mimi ngamwendeleo harima zenzia za kanza zifanyiwa ukaya ekaema siwa mararunga ndawo ndoba hela nengali jujija mimi aondo bahanulio kena ukirira ndembi orambenga tsahawle siwala nelije lingari masiwa mararu ya tambi hao kwa tiwema ngari juwao zango kastinjema ila heli wambilo ukaya ngwajowa kaye wa ma departementalisation kaziti ngabo sharia ikaongizo specifique nele siwala hatu hilo chaso nsipia ngaro nao wandu zatu ngwaju hao watapilie unono iho voilà donc wabonge yabo karna ujwara mbele siwalila mimi yonde logique nloni ekali jal alhamdulillah ngar shukuri yao shami minga mina logique okaya ekema siwa mararunga ndawo ndo ekema siwa mararuya bali wando eke gestion ya hema siwa mararunga yo mema bahela nengal johuji abondo bahanu nlio voilà abondo bahanu nlio izo ndeza husu lesuala hiyo eza husu upande wa husu mada ya he ambassadeur ikao mwanzo ya jea instalewa o harmanti ya hatu mimi banu si wandu ikao si ugo nambabi wadungo negocie ze affaires négociation d'affaires bahiba ha kaulu liparo bluff vanango ngwanzo mbura lebi aparale jema ifonde shikomori yonde essence ya hemo bluff c'est-à-dire ngwambo kaya ngamdo ufanya jao shabala ngo bluff uone izo la joka ufanya mimi ngamohonsu kaya coopération yinu kaitwendele ya faida ya he wa Komoro haluha ya shimangari johamba l'intérêt général de la nation mimi ngame convaincu ya ukaya besenga bu mahadithi ya kalatabuni ya howandu wazingarenti ya hatu wakatirulo nuonu ne mzungu ya tsukiri barua ya accreditation ikubalihana baha ukaya esko barua ya accreditation ikubalihana wandu wanuka na ureje idingoni nizo wari harazi zazini shakar na ujwa helewa ya ukaya la Rusi ngabo wana wengi wa Komori wasoma Rusi Wakomori wasoma Rusi kaja paroju hayambe mwanzo ajabu ambassadeur mwanzo ajabu ambasadi Komori chabwe na mndu bese mwanzo ende Rusi hakahanda bese Madagascar ende ataheye visa hahe iho ngenza heyo wakati lo no mbalbala ulio unu nehe lirijua o ensi hatu ne mzungu woi risidiwaze ukaya mrulio maneti neti ya hatu hareme yonkodo ya Ukraine na Rusi ya ukaya Rusi katina haki yo wakati lo no unuzabari hindi tout de suite ya accreditation ya kubalihana ya ukaya ya jehent ambassade Komori mimi ngamjehonti zokaya inu bluff ikao ya raisi ulione Komoro wakati lo no unu yemru yatawalie Komoro wakati lo no unu hafanya mahadisi ya hahe daena wazungu wanu kajakiri aunguta hundongono wazungu wanu waziharaya bahengo ambonga baba sayinu ngamblufe wala ngamrole bi ni parele jema yendongo hindini Allah alam zahe mimi ngamahonsu kaya kanti mbilizire manao gasjauze hansi wa harmansi ya hatu abo sinde jo subisi abo Komori ndo jo subisi abo Komori uyo nde jo subisi Komori uyo nde jo subisi yonde helimi minele wa ozendongo shake na ukiri ya ukaya hale kejaparo kabawoni kasjaparo hamba na hala ningarijua ukaya wandu wengi walio harma administration ya Komori au wakao ka harma administration ya Komori baadhi ya hao wafanya zemisomo za hao wa harmansi hiyo ya Rusi wajujua wa demande de coopération hizo
Akawo zingarazwa mananku wandu wajua wakile nti ya hatu bonze wende watahe mikataba mandiyo kwa japaro zitaha pourquoi leo wazitaha au pourquoi leo zataha za kubalihana mtujua ndo wataha mtujua zila hivyo huja zahe ena heli zijao kazi kubalihana ne administration ya Komori no wandu wazingarensi ya hatu wakati lo nunu ba hiyo bluff ngari rao lebi riparele jema ngari kubalao wandu wanu suwa wainguru kubali yezo ranzao suwa kakasuru kubali izo ranzao wanungu wajao na abo ejoka ukoza le Mkomori ritsiliwa ze ukaya ngasina muda banu ngasina muda izo action ikawa zibiro masiwani ariwono drapo za heziwa za Rusi Komori no wandu wa hezaze drapo izo wafungwa no wandu wafunga nda wanu wao yele oji qu'est-ce qui se passe au kamimi nga mohontu kaya yoti intérêt général de la nation ngami convaincu ya ukaya yoti intérêt général de la nation abonga bo bras de fer lo bahari yabo na abajo ka subise bras de fer yo nde Mkomori encore une fois Mkomori nde jo subise bras de fer yo abonga abo rjo tafadhali kwezi ni waruka onga nyenensi hatu ritema tomonti au mtema tomonti mwangalie ukazenti ngazendo mbio zijihafadhi haunono zijihafadhi hashahula zijihafadhi hamsomo zijihafadhi zijikimu webenda zembio ukaya wandu watahensi fulani je ikenda izo abasa initi joka uja Komora weni nti aja yo hale deja ngeja uheze intereza hayo kwa jwamba baha kwa nga bukanga mona wegegerili yo ngaranzore hensi bazina vali banu wa urusi chuongujo no bano Mkomori de joka usubise za ngozino uharimwe mahaijawo kini haba sa eja kanti kabati zjojiri shahar ma 5 har ma 4 har ma 10 ans zanongonga zjoka ubadili haji ewandu wanu wazingarenti hatu leo watando go indini ne mzungu yawa haraziza bawo mbabo abasa inunge ncho ngaribulawo yaji na wajua okaya wandu wailika kwa tushiliana kwa mwenge abo minsi na zinji za honjeza upande huo kati ndizo na kanzani towe conviction ya hangu ya ukaya j'ai l'ultime conviction ya ukaya ekaya mrusi ngujo Komori ya bu ambassade ya hahe Komori ya facilite misharikiano ya hahene Komori c'est pas pour rien wala yot si hafaida ya huwa Komori si faida ya he Komori shafaida za wanadamu mbese watahandongo ne mzungu woi hawambia ukakazi na ukiri nenge abo basa inungari kausha hundwa jini voilà donc hundwa jini wakaushia do hea adui ukaya ngwaremanao wakati lono rendera jihunde harma conflit inutile ikao wa Komori wa ondwa jo subisse ces conséquences kawe ja kanti wo bahengu cha intérêt wo ya sale giri wanzo ya kensi abo ungonge na interest hawe hapo Komori ngari tafadilo wa hali matani na kerad restructure reke na libre choix amande zenti zindwa jinezeta za tamka wa ushuazi sema partenaire wa hao en toute uniforme wa Komori wa doambiwa ukayanga sina partenariat bi ou multilatéraux da sina wandu kadha hasibabu ndogo kadha basi wa Komori wajue haina zijoko urende hasha wa Komori la Assemblée nationale wajue chawandu asitujula la yabo harmu nanti uo wandu akakwala muha parce que bala wandu javuruzwa poudre ya sumu wandu wajuka ujibana wala mwanzo arenge hula wajibane wandu hebo hari wandu ashagwa donc abange abo hansi kao ika le petit paradis du monde lembebo ndemnambebo mtiti wa dunia helo wazungu wadumpara sindasi wa shandu wazungu heheli amani yakaya donc amfikiri hamangari bali wao ritulo harma conflit ikao kaziti utile shangizo inutile
ikawa onga zijo engendre ndongo nziro uharmansi ya hatu mimi ndo vanele wao ya ukaya yoti kheri ngami categorique upande huo ya ukaya yoti kheri ikaya mruwa jaji installe parce que abakatu jaji installe hafaida ya huwa komori shangu jaji installe haukanga ndongo za tahwa za tukubaliwa abangevao ngwa wandu walone ensi ngwa mbalia oi ya jakensi basi ikaharudika jaja bahabo ngabo zirande hao ngabo zesa za kubalihana no wandu wanu wazungu wanu zijurende hao c'est tout yo bluff yo ema homme d'affaires wo hamba bluff mbu bluffe ili ahunde shilanzao voilà yo bluff ou pression ou menace ou ça yo hamba bluff en matière de négociation. E madea raru de mada hemanzishi kauti ya ono yanziwa harumaze media zinji haswa tambese media maarifa mfikiri wa zanziha mono media zinji wa zanziha za husu lejerala hatula mahame waonesa wana wa mahame wazali wa mahame wa wakalifie ma leadership étoile montante leadership wana wazali wa harma lejera gasi dakoro shekawa na wazaliwa harma lejera wanzao warenge makamu ya helejera wanzao warenge ile dzina lamba o leadership wonde mfano c'est un leader qui guide wanga nzo yake mfano wanruwa mdunge hunu yema dirigeant de société il faut qu'il soit un leadership wando la mruka wangu ni kuwando cap wando waidungu ne kapu yesayarengwa rio na wakati lonunu kapu ya utsovu adabu kapu ya upwasheo kapu ya hungua abangabo kema leadership nda wao eke leadership leo ministre Shafiu ikao hashangiria mwana mwana wo hapua wa baba hesheo kajarongo wakajamwambia ukaenda ta hesama eke leadership nduo eke leadership do wandu watu wao makaulu ya ukaya tuso fumbeni msomori somo eke ma leadership ndao bahia abo lejera la tulama hame Mwenyezi Mungu nalihafadhi leadership ye mengoni mweze kalite za leadership hindi e kalite ya leadership ya handani de rassemblement il faut ya kena ekipo dingoni kena ukiri unguwe wambewe leadership no leadership ndo la yashangiriwa kanga renda wa matière de politique ou harmale jerala mahame ba leadership mama hame ye uparo Mohamed Taki Abdul Karim e leadership mama hame ye uparo directeur mzawiyani voilà parce que wanadamu ikawa kawanja mjini wandoka usante ukavala bajadho amana hunu mjini donc ekaba sa inungari jao en matière ya ho e valeur ya kihamahame ya kihatu ya leadership ya kahamahame ya uparwa Sheikh Ahmad Mfuahaya ekangari jao wakatirilo nuunu ule orizanga ba wandirongo wao ya leadership ya bakamahame ya uparwa Haji Mshangama Yusufa en matière de valeur ya ukaya ya mruoye ka haji déplacer ende bahanu wandu sante ukaya voilà bajamana dambana hamahame tsainu bana donc abange abo ekaya garanta urike ma leadership kartwanza rikene suifa ya utsanganya kartwanza rikene suifa ya upukana na ndongo za upasheo kartwanza rikene suifa ya upukana na makaulumai abo sistema leadership usino abo sistema leadership ushangara ndo rangamize ngari balao wandu oliyo balao wandu henda harma nzia njema ngarwa balia wanda harma nziambi donc abange abo nganza haraka mjirevise mwanashe wangu ministre des affaires étrangères Mohamed Shafiu haraka mjirevise nyinyi étoile montante zahe hamahame ya hatu mjirevise baikapu mwirenga kesi njema na mjipermeteni mwambieni ekapu mwirenga kesi njema akaikapu mwirenga ya handani la division
ekapumwerenga ya handani la haine ya ukaya ena mru utimu mbeni ekahende mbeni yatijisante bien voilà parce que kay mwana mumnungu awe mwana mnyadombo ni hahimi hamba ukatuso fumbeni ye mze wahe mnyadombo ni jwenda mbeni ngujisante je beshe kajarongo zo nayi ye mzazaho joka mwadehe hala zo l'hôpital ya mbeni ngujisante je na vale mwana hahe ulo nyadombo ni hahimi hamba tuso fumbeni tuso fumbeni donc abange yabo kairi haraka mrudi mjirevize au mto wele dzina la leadership parce que abo keltu essentiel leadership keti abo kairiri irmelezeni kairiri mwekezeni. Faut pas jouer avec les mots. On quoi d'autre ça pour hane makaulu. Voilà. Un leadership c'est un fédérateur, c'est un meneur d'équipe. Un meneur d'équipe ne peut pas diviser. Voilà. C'est ce que ça veut dire un leadership. Kena ukiri que dirigeant la société, kena ukiri que autorité, wabavu, kena ukiri que autorité wa nation urudi que diviseur. Non. Ganza we kanga weneze mwanzo que autorité wabavu, que autorité wa équipe, que autorité wa mji, que autorité wa nti, ganza que rassembleur, fédérateur. Warupia wa adere. Wametaki Abdul Karim wa mahane pia wakawa adere. Lui c'est un leadership. Voilà. Hakana conviction. Zinun suhanza zinunga mwanzo. Voilà. Donc osukwale Mohamed Ali Swali ngarujora c'est un leadership. Zinun suhanza zinunga mwanzo. Hata jusqu'à preuve contraire, il y a job de se voir Adam parce qu'on est encore dans la scène politique. Donc abange abo nyinyi mashababi wa mahame encore une fois mzali wa mahame chaze valeurs za hea mahame na mwazita hemzijue mwanama Mohamed Chafion s'il te plaît bawende mwanashe wangu ntuanze karieri haho ihisenai au ibatize nai au shangiri wa ibatize henai ni wanadamu ikawe ya hao isangi ogate isai hisa. Monsieur le maire Salim Hassan wa karieri ya hesa hisa. Député Mounir Sediassine karieri ya hisa. Waziri Mwanje Mohamed Musa karieri ya hisa. Sedali prefet Zuki wangu karieri ya hisa. Wewe ya huwa basando ya ndisao. Kama ndi harumwe sansi ya wao abasa inu wanzo wa ubali na wakati wo wakamabani haho walungu Mohamed Taki Abdul Karim dingoni walungu leadership dingoni. Abasa inu wajo hambia ukaya wende leadership par contre tout sauf mbeni non Mohamed Taki halandahu yakaugide hamahame yo ya irende region ya ikawe region où yo leadership harumwe komori région où yo yamahame yo leadership harma komor. Donc wabangi abonganza omtsaze valeur za he hamahame ya hatu mzijue mrenge kapuye njema mjoka ma leadership un jour si leo un jour kanga mwanzo mo esperem ke ma leadership. Voilà. Donc ils ont dit vraiment biaoni encore une fois ngarzi répéter wala karna uziranti e makaulu ya haine et sabotage ifanye hao harma lejera la tula mahame, on n'est pas d'accord. Zemedia mrenga oze nongo hizo, zemedia za mahame ikaunga mtamba zao ze kartum samihini. Sono media ya mahame yanziha Radio Maarifa besevala yo hamba Maarifa je sais pas ya Tanzania ifanya nai ngamfanyo nai na mwaka zeze mikiro haina mdu ajideklare politicien mahame na mwaka zeze mikiro ya jeleze ya jeleze ngabo balbala lejera la hanuli njabalbala lejera la hatuli njabalbala ekawa zaza hatu ekawa wajumba hatu ekawa nashwa hatu wende mbeni wajisante bien uambene kawa roha wajomi jini hatu wajisante bien parce que hamahame si huenda bazima si udunga na bazima. Voilà, wanawahe hamahame udunga na bazima. Hautahani tekeleze kaulu la mwiso na rejivi miseze maarifa za hatu izo ndezijo diferencie ze ndongo hizo
Wala. Na rijibi seze maarifa ni wana wa mahame. Hanyonsi pia. Madoktori mloha mahame. Ema kadro mloha mahame. Msomo rikubali. Shaa inamuna unese maarifa ya haya. Ya jia uneke ya mahame kwa jamduga dingoni. On n'est pas obligé. Ukayamru ya kena makaulu ya eni. Ngia dungwa dingoni. No. Na rijibi seze maarifa za hatu. Ena mwanamama hame wanzao ya ke leadership wa wanzo ya mahame adere na jibimi se hamarifa chati jibimi se hamakaulu ya N na division akarna humbani nafasi mzifanye encore une fois ngar zirepete akarna humbani ekanga sina muonga rosenfi akarna humbani nafasi mzifanye kai pasa encore une fois mzireje ibanu riji sacrifier rijeri mto wono mtanzani ngar juji sacrifier elejera la hatu ngamzambo banu en haute voix et kay passer ji sacrifier rijeri mto wono mtanzani ntitamba elejera la hatu ngar juji sacrifier rijeri mto wono mtanzani abo mwenza akili singali humtosha ni wa mahame. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.